Malo mo le le pe malo da ma e fafili e fafi to ple lulen e a ula ki en o si ulai ka fitu mahina ia o tau o hanga in ke hifonga e tau pe na ma le mai ko e fasesio ha ki fafi e fafili ka ko lo tonga tanga tu ni he belele o ho ai ula va to o lu ya tu ke i fale kai ko fasesio ma be ke ia hafa mamalo he fafili kau ke mama he o kuloto ai fo io e hena aku i ahoni na fama opo ai kakai e to te au ko ai wa he o na te wa he ki na tolu o fufu wa he ia o ki foi programa ko ki foi programa ma wa he a pita pe ia ai tongi tupe be me he new system ai ki foi programa ko ni ko i short term investment pena tua kia he we ko si pena fo mana ko au pito na fo spot pe te au bana pe o au ha fo spot te au ilo pe mo ko le to muy mai na mo to feinga que lava huka to mo so pe ko na to pe ko na lava ko to mai pena la huki na to ai o na te wa he ki na to i he to na ko ni en ta fanga ki ai a ho lo ki en to plelo a hoa a tolu na lo va he ki na do ai ko foi malte ki foi i programa ko ni ki foi special promotion pe ki makke a pita pe me por ta programa ko ni ai to pe ai ki foi me ni to makke pe ai ko ki short term investment promotion ai ko ko fi to te pe na fe mau a fa ho mai ho fa fe la elesi sita ki plebe ke molite o si mai ke molite ko tau si to aki ai ko to por luen flight to na ke una ba ta na fu va he fi va pe tol pe a kat ko ne o si ai ko tau mo pe ni ke na tol ko una fi make a quick money pe ko fa ta mo ke i foi programa ni pe ke fama na ko pe tau lu pe he lo tonga pe tau le ai tau ki foi fa tu plan pe ko programa ni ko foto ka to mai pe me CEO me America pe na lo fo mai ki lu sila pe to ki mai ka tau to me li ko me ka to pe lo ka mai ka tau pe to ki lu sila tau aki tau po tau to ki ai America ka le o aki ale ka tau ki va ve angele la taile ta matele mahalo na mita te au ya mahalo he usi poti ko lisi o ki veo banga taile le ki le ala mo ko fa malo to ke da fa ko ya ka ku he pe o ko malama mai ke ni he fafil ke fe tu ko ni ke ku mi mai he ha mi fa ga ha malo hi o ko hai ko la ve ki mo a ke ma va he o ata mai pe be la ko foto to e ka wa he ko ya ki he to na ki ka ko pau ke ha ai ka usele ko to ape te mo ha mo ko be na ke ka i he ki short term investment promotion ni ko ni ke ha le ko to na ki ke fe tu ta ta be ta wa he ki ai ha o ma wa to o va he ka ko to ngale ba o ngai u feitu hange ko Victoria hange ko Queensland o talipete ta wa he pe i he to na ki ka fa fo wa pe ha mo ngai akauli tu ke ai tai ko te ula ba toi ka ki mo tolu pe wa he le mo tolu ya ngai tai pe he ka ko ko tu ko ni ai pandemic ko COVID-19 ni ki fa ki fo i fa atu ki ki tau tolu o ke tau lava ke fai ai me ko tau an kai ko vai to na ko to pe ka ku me le ko vai ke si personnel ka vai pan ke ki mo to ko i hele pe he hang he tau ko ni ko tau to ta ko si ke o to anno tata ha fo i promotion pe eta ko lava leva ke hanga o confirma que mo tole taimin kamata ya au
pong a pong kamata he falaite pe ko to apo pe poni ke tahawa pe kamata pe ko falaite ko ne kamata ia ai foi promotion ko ini short term investment was from the ke ko yang fonga foi wiki pe to le va ko pe ko ke to e tatau mo tau le ko e tau nomolo tupe ai ko va ko pe foi short term ko ini ai ko fa mala mai no nge ai ko hu mai pa foi fa fe pe a le sisita e molite wika hau ai ta puni ki ai pe laule molite ke foi wiki ta haya pa ke bahale mai wiki va ko pe ai ai fai pe a ka u ta foi short term investment promotion ko li ai una bahale tole to na ko ni ai te watle foi me hono wa pe watia he taimini ya mo tol ko la e to muy na ke mo lava kau he foi me ulo aquí ko mo taimi e o hu ki mo tol foi me le aga tau foi spot pe tau ai ko le kapai ospe ya po bon ko le osia e ke to ya ka ta pun ki mo lite e ko a ho yo le sisita ke ai aga mo mandu o pe ke mo to mai pe kapau ospe ya po bon pe ko to na ki ko ne osia na ke to tatalia ke au ke a ko oski ai molite pe ko le ta puni alaya pa molite ko ke molite hoko ka sa wa le betona ai te sa wa pe ai ko fe no mali ko wa to e fa fini te ke ma ki fa fini ke fa ha ki fa ba malo aku mosio pe ki ai wa ka fe tu el wa lu ta ka la ai wa alo mosio pe ko tal ko ke ta da pe ai ka pa ko fa ka ke ai ki foi fa tu blanco ni ki hono ko no wa ia ke mo tol ko le ke ata to ta ko foi ke foi por ka mo li ata to ta ko to be ki ai porque aku ke ma ko ha pa ngale si ko ke ata ko ke foi me ke quick money ai ko ka tam ko le hu foi i he me moto kon wa he to na ki mo si lo pe moto le ngai i me tau o bo wa he to pe ka kau huia fu ma to aki alu abu na to ba la ya so le ka ta me le foi me lima foi me fisto foi me val wa que foi tu pe ho fu so ka no mo me ho fu man in 3 weeks time they make $20,000 on the top but now profit yeah ki foi por kalama ko so think about it about ke whakau ke tok whikaena noa wha hiva noa wha ta hiva taimen ke make money ai ke ko whanonga te hifunga tau wa me pe tau au ke ngai ahalotu pa mo Christmasi ko sma o whakatoka ke whanonga pa mo family lava he por kalama ko ni le wheau ngai whengata mo ngai mo ua mo ngai u palo mo ko tobe na fe la boya faka finance la valele por kalama ni o to ko ke ko ya ke fe du tak mai kala no fe la ko mo por kalama ko ni ka pa ko ke fe ilo ka ngai be ko o te fa mali ko ni kamata pe ai falaite ka wa to apo poli o le ke mo li te ko ne o si ka ke fa to mai pe ko foi promotion ko na to o si na ka tam na to muy pero na la o si lo pe na o lo pe to muy ako bo fa ngamali le he foi me ko ni ke hu mai le ba ai ha o foi so tem foi ba ko wi ke tol pe a kati ai ko fa ngamali ko te hawali pe ko fa mala ta hen ai kati ke pong ko tau kati mo mala tu o ku kamata kali tamita ki tomu e kamata to kamata ke valu fa ma pe kamata ki tu ke valu ko ia me fa no no ate mo tol ko ka he tong tupe
Australiani mo mantu e tau kati ki he po pongpongi ke le pe tau kati to la ua pe ko e pale tai me kai tai lu tai ka pale ko ke tau me o ke to pe ai ngai fo I mile lai ka ko tui e fai haki le ko le pe eba le ki wolongo a pongpong o ma ka to fresh yang eba mo ke me ko tau me ki he po pongi kati o mate ma ke kamata fit ke val o kamata tau tau kati a pong para ua ke tikite ko pate ke toki I si o he lai o te to hi mai ai pe te fetu tak mai ke fika no fa hiva no fa ta hiva fika le seri ko no fa ta hiva valon val ko mo fika e te kapate mo ranga ke kati a pong pa mo to tai mai pa me fa si le ko fa bala ta ki va Victoria ko mo ho va he ai weekend ai mo fenge mo no fo ke tau pesi ko na osi tongi tupe o sen tongi tupe pesi ang fa tau fetu taki mo tau ai tala tutuli me ngai me ko ta pe fa kwat ko tu e asia ta ho mo u fika mo va he pe ko ngai fika ko e asia tu ko mo tolu ya ko va he I he weekend ni como no le campo que asia to fika pa ma pe fi mali tal pe mi lo ko ma la to ka asia ta fika va he ka pa pe wa o fi ilo pa ke ta mai pe o la pe forma da la to ke mo fa mai no e fi tu ya ho foi tu pe u singa ke tal ai a na to ko va he e fe nga ba le ta ha ke va he mo to he va he panke al tu e pule ma pe tau limite tau va he panke o me fa fra ka pa ata ma lava le va he mo to kespe he mau lava tu a ko ri ko ni tu ko ya ke lava ai ngai me la he tol ko mala tu ke fa ho ko te mo tol e fa fini ura tau short term investment promotion a batalla I he tawa to apo poli falaite le ke he monte ka va ve mai pe ka ke ko forma tala ka ospeia a bonbon pero to na ki te si fa sporting te ape ko lo wa kati te forma la ta pe ta kati ka bonbon mo tiunil mai ke tau live pe se I la ko pato global o ko asia ta tau live te tau kati a bonbon ko fa si te forma la ta pe ai va a Melbourne Victoria o mo wa asia tu ya I tau pe si a na to lo na wa a bonbon e pong to la ki ai ko ta wave hiva promotion hiva pe mo wave ulaki mo wave view system for va moya e weekend pe mo ki na to la ka ko I promotion to the short term the first one short term investment promotion first one o ya va I weekend ai ko foi be ai Lima Victoria o mo va I weekend ai uraki wave hiva mo promotion hiva pe mo wave 1 wave 2 system for all pe mo short term investment promotion lo va kamata ia so weekend tol ko kamata ia I weekend as well o ia kama me pe ko to ka ko ki mi mala malo tal ma ko be ya be fe fin de ko batina fa ki fa malo e fa ko to fa que le motor I on pe ko mai boya e fani a mo bea to fa